Ha kejengja aksiden ke balaja kan opai seni jongga arpo trik naitung arhajar arpulai ko balangut ki breu kilemen saujur kentop ya arngut ki khelung. Hadian bagawi ke kali marti kar 800 kepada new number ML not sankie not nyo arlai ke lej banten ra markmat ya kawai pat ka kali marti grand vitara kepada new number ML shpaui R not nyo. Bat kini kejengja kelajah hakalat manage office deputy commissioner Hanong Po hak distrik Riboy. Katkum kejing tip beliau alum kani kejingja aksiden kalaja hadian bagawi ke kali Maruti kar kabalanya ada pi khongjo na down gate. Kat ba udang temu banlet Ceciliang jong ke Surabaya National Highway Bahenriau. Kalau kum lit tenra nak mat ya kawai ke kali Grand Vitara keberangwan nak kawai pat kaliang. Hagani kejingja arngut ki kelung bat kawai kelong kemie ki besyong hagani ke kali Grand Vitara Kelemen Saujur bat lapen ket marmar syaka Bethany Hospital Outreach banyo kejing Sumar. Nagaliang ki pulit kenong po traffic branch kidang penlong kejing tokit halor kene kejingja. Ki besong akali jonga ki don saungut tarngut laingut kelung sa debat ba ngawan jejai ngawan sauni milik sestam cindawai ngawan jejai dah din ngawan jejai wan kensan begali katenra inga ngalak kiar te trafik rumdon re dengin ngaremang galak yang mo dan re kawan tenra di direct dengan laye suranga ngawan jejai tengah ngemut bagai yang ini masun poin ane itu dah ton kensan katenra pom beda mengakan riak dah balak mesau besong kau kali nanti. Mesau laingut sa. Mana? Dan mikna buat tukun jong kena. Long tio wan bat ngawan iya na menyakaren bau ni driver jong ni wei kali pada. Mio sudah sarma ba lapet dah. Mio sudah na ndap sak berwei. Benang mau yang dia break tu ni tidak bah. Kalau ngecekah menjuk lah break juk empat lah sultan. Ada bos dah.